Iphalamende eMaswati ekubeni silo semhlaba sinikete umgwaco ukuthi iphalamende ayimbandzakanye lonke eliswati etindzabeni tekushaywa kwemitsetfo yelive isuke iphalamende kalobamba iye etinkundleni iye phela kubo bantfu emimangweni. Iphalamende yavele yasukuma yathi nkwe eminyakeni lophelile yagijima nelihlelo lekumikisa yona iphalamende kubantfu. Mhla tinge-26 enyangeni yenhlaba iphalamende ngendlu yabaye esikhulu iholwa ngumcondzisi wetinkulumo ephalamende umhlonishwa Jabulani Mabuza namabhalane wayo iphalamende Benedict Xaba ivakashele inkundla yasesithobelweni ngaphansi kwalolo hlelo lekumikisa iphalamende kubantfu. Sive sesithobela satfola kuhlolwa tifo emtimbeni libandla labodokotela labachamuka eveni le-Taiwan lajikela ihhovisi lalonxusele live le-Taiwan kuleli lashiya tibhode kudla eziveni salenkundla. Sikhalile-ke sigubhu kwashaya ingadla kwakhala lufahlawane kwasha ingoma eMaswati ananzisa wona lo msebenzi lomcoka wephalamende libandla leKhubutha Tigers lasho ukuthi nembala tinkundla tiyatfutfuka. Awuye wena Mswati siyakubonga we awuye wena Mswati ekusilethela intuthuko kithi siyalibonga ngelibandla lonke ekubambisana nawe Nkosi sisho ngoba wena uyinkosi enamandla uyinkosi enesibindi sisho kuwe wena Mswati amadoda anamandla amadoda anesibindi sisho kini nine malunga uyinkosi enamandla uyinkosi enesibindi sisho kuwe wena Mswati Tengondla tatfutfuka yo tatfutfuka bo tonge yo yatfutfuka bo Tengondla kangwane wo yatfutfuka mato wafika esithobelweni umanqoba yatfutfuka wafika emayiwane uyatfutfuka ololuma wafika enkilongo uyatfutfuka inkosi njani le mbube wo alala mbube ayibo hololonga mbube inkosi yesathu umfati wesathu lo wabhodla libhube zini angisawufiki ngentuthuko la basobhala ibhube zini salifiki intuthuko le awubukeka hlathi sebaqalile manje bayagubha umdaka awubuke fofaneni nakhona kunjalo ngone bakala alala mbube alala yombube ololo womvumo eMaswati akithi asibonge tinkundla iyasebenta ayeye mama yeye mama awuye eMaswati yatfutfuka ubovu imigwaqo setaba mnyama akangwane leyo ubanya bogezi emakhaya uyakhanya ye emashayina lawo ololo emashayina la tonge emashayina noma uthanda uyathanda umona phasi mona ayibo yo mama awuyo
Oh yo mama. Hayi bo. Ololo wo. Andu banemona. Umi 17. Ayakhuluma. Akhulume. Yo masha. Yo matayike. Sayibongela ingo. Mangoba. Awungoba phela. Yongoba ni. Mangoba songobile. Fike nakuye. Lomgwaqo ye. Unalenye indvosa. Bayikhombe ngayiwa. Awungesaba ukuthi. Igqoke grey. Wasuku. Emadoda. Ingosi injani. Oy. Yo. Ayibo. Oyo soyithuthuka. Oyo ma. Awase sayivala. Sayivala. Awase sivala. Oh wow. Sivala. Awase sivala. Oh wow. Sivala. Awase Emabulungu ephala, eParliament, 7 March, Malungu eParliament, 7 March, 70. Ayeni makawe, Lilunga lePhalamende lalenkundla umhlonishwa Mancoba Sihlongonyane wethulele sive sakamamba kuthi yini lelelethe iPhalamende kuso lesive. iPhalamende idengani kulenkundla wase wethula umcondzisi wetinkulumo umhlonishwa Jabulani Mabuza. Kodwa siyabonga lokuthi sikhona sila esithobelweni ngenxa yalo libandla lemcondzisi ahamba nebahlonishwa. Sengithi awuvele ngethule yena umcondzisi kodwa ke ngimethula ngemisebenzi yakhe lemihle nalemkhulu. Angithi kumhlonishwa la ngijabula kubona neyouth lekhona. Sicela shele nayi youth lapha ngeshayatandla noma sentishayele youth. So umcondzisi uhlala neliphupho nevision kuthi bantu labasha bathuthuke. Manibona ePhalamende
kuyaye kudumela abahlonishwa kuthi kunebahlonishwa bese kuba nethisebenti ephalamende. Lethisebenti ephalamende kuyathi umqondisi sonke isikhathi let's-groom young people ukuthi babe khona ephalamende. So nibani labasha lapho ngesheya ninalo lithuba lekuthi mawufunza ungete waba ngu-MP kodwa ungaba ngiso nesisebenti sephalamende. So siyakhuthata ke lokuthi ephalamende kuba netisebenti letinyenti angibekise kunabo njinela. Niyayibona le camera le phambi kwenu. Niyayibona kambe? Ngule TV yePhalamende. So lo msebenzi wonke lona ubonako la utabuphuma kumabona kude maninayo iTV nonke nitawubona ngile TV yePhalamende lentiwe ke nguye umcondzisi. Sicela simshayele tandla kuthi umcondzisi ente neTV. Bese ke kuba netisebenti etisekela bona labahlonishwa. Ngitawuqela nje angeke umqondzisi tithi luza tivele khona into obona ukuthi kuba netisebenti ePhalamende. So ke mhlonishwa siyabonga lokuthi kube nesha. Siyakhuthata ke lokuthi ifunze uthole ukuthi uyagruma futhi labanye bagcine nje batisebenti ePhalamende bangabi kuyokhankasela kubabo MP. Sengitawuqela ukuthi kulesigaba lesi ngethule honorary speaker lo tekini sitawuqela nje lokuthi lo etekini umqondzisi niyakhululeka sithatha iposition yokuthi noma yini lofuna kuyikhuluma naye utele nje kutonilalela kuthi nixoxisane. Sengitawuqela ke ukuthi nyalo sisukumise yena umqondzisi sitamshayela tandla ePhalamende atshaywa tandla akaketayeli nje kushayelwa tandla amana kuve lamhlala nkundleni. Ngitawuqela ukuthi siphakame ngicele honorary speaker etengaphambili. So siyabonga kakhulu basesithobelweni siyajabula kunibona nekutonivusela nekunoba kanye nani kulolu hlelo lesitengalo lolufishane la. Umuntu akazame kuveta nje ikakhulukati ukuthi iPhalamende yakhiwa iConstitution yale live. Now uya ku Constitution kune clause lengu 106 lekhuluma ngekuthi inkosi kanye nePhalamende bayawushaya imithetho bayishayele ukuthi eveni kube nekuthula eveni kube neorder eveni kube nekuholeka kwesive lokukahle noma lokujabulisako. Iphindze ichubekeke iConstitution kune clause lengu 96 isection lengu 96 lethi ke yona iPhalamende ke yakhiwa indlu letimbili kuba nendlu lekuthiwa iHouse of Assembly bese kuba nendlu lokuthiwa iSenate bese ke ngalokuthi ke sekukanjalo ke nikhumbuleke ukuthi kulo section 106 ngithite iPhalamende nenkosi ngabo labashaya umthetho wenhlala kahle yesive nekuthula kwesive ukuze ukuthi live likhone kuphila libe kahle. Thina ke siyiPhalamende siliphimbo lesive ngoba eMaswati ngokwemandla lashiwo ngile Constitution lokwavunyelwana ngayo nga2005 bese ke kuthiwa kuyawukhethwa abantu etinkundleni. Labantu labayawuphuma etinkundleni bayawuba sePhalamende bamelele lesive etindzabeni taso lesive lokhu kungabe kuyasihlupha sive sebayawukhulunyelwa ngulaba labakhethe ukuthi babe sePhalamende. Leni kube kanjalo ngilokuthi phela singeke sakhona kuba ndzawonye sonke sisive so kumcoka ukuthi ekugcineni kube khona lesibakhethako bese ke sesikhuluma nabo kubaphathisa ukuthi basikhulumele ini nase basenzaweni yekukhuluma ePhalamende. Msebenzi wethu kulalela silalelisise tikhalo tesive letinye lesenitibekile nje la letinye letseda uchubeka tibekwe silalelisise sitive bese siyadithatha ke njengetinthungo tengwenyama letikhona ngalesikhathi sale term kokuthi sikhone ukukhulumisa tindzaba tenu ePhalamende. Umsebenzi wethu ke ngokwe Constitution ungemahlandla lamathathu
i-constitution ithi sidishaya umthetho lokusho ukuthi umthetho loshaywako eveni nakukhona nje umthetho lokufanele ushaywe ngoba ngeke libe kube nelive kube de umthetho kuye kubese kuba khona ke laba beParliament ke labenda ukuthi loyo mthetho ugcine uphumelela usashaywa. Kwesibili kuba ukuthi simelele sive i-constitution ithi representation sikhulumela lesive lesisikhethile leParliament bese kwesithathu umsebenzi welunga leParliament kuba kwenda naku lokuthiwa i-oversight kusho ukuthi kunaka kugadza kucophelela kokuthi i-executive arm isasebenda lele sithi i-cabinet isebenda ngendlela lengiyo yini leta ukwenda nakule ngicale ngako ukuthi sishaya umthetho sinenkosi sokushayela ukuthi sive sibe nekuthula sive sibe nenhlala kahle. Umsebenzi wemalungu eParliament ke kukuhlola lokuthi kusahamba kahle yini. Umsebenzi wemalungu eParliament ukuthi bahlole ecabinet ukuthi njonje nakusuka umnyaka njalo kuba nemithetho lo wenda ukuthi iParliament i-executive ikhona kusebenta noma uhulumende yasebende kube nemaphakelo la mikiswa lapha nalapha nalapha lamaphakelo labanikwe wona basasebenta bawasebenzisa ngendlela lefanele yini and ke kusebaleni yini kusebenta kwabo leto timali tisebenta lokufanele yini ngekuthunywa iParliament kusetshenziswana loyo msebenzi. iParliament ke ibuta imibuto kulabahlonishwa laba ku executive ibute ke ngetindlela leti lengathi mhlawumbe timbili for today kungaba ngiloko ukuthi kune motion mhlawumbe iParliament yakhe imotion bese ile motion ithunywa loyo minister loku executive noma ithunywa ndvunankulu noma ithunywa deputy prime minister noma ithunywa tindvuna ngayinye bafaka ke emotion le motion ke iye ibe nemalunga lamabili lomunye kube ngimuva lomunye kube ngisekhonda ingeneke kubutwe iexecutive ukuthi lokhu ke iphindze ithunywe le executive ukuthi hambani niyokwenda naku lenye indlela kuba ukuthi kube ngema question lisuke nje lilunga lifake umbuto libute loyo loku executive ngoba labo minister letulu embabane bamele lemisebenzi leyahulumende yonkana eveni leyendeka kolaveni bese ke bayababuta ke kubhekeke ke ukuthi balethe leto timbendvulo lomunye ke umsebenzi wemalungu eParliament ngetulu kwaloko ngiloko ukuthi kunalamanye ema instrument loye ukhanze ukuthi noma mhlawumbe angithi nje ngamabomu tivumelwana thide letitsinza nemave langasiwo lelethu kuphela lale ngaphandle bakubita ngema legal instrument so ke kuthiwa ngema international instrument bese ke nako lokho kufanele ukuthi nakukhona tivumelwana letentiwako lengaphandle livele selitimbandzakanyile kulamanye emave bese kuyabuya ke eParliament iParliament kuhlole ukuthi kuyalilungela yini live lokho mhlawumbe lokuvunyelwene ngako lengaphandle nangingaphosisi nje babe clerk namalunga kulomnyaka sivesala kithi esithobelweni kule term lesingene kuyo ya 2023 kutanyalo ngiyethemba ukuthi imithetho lefikile eParliament ayikho ngaphansi kwa 7070 imithetho ihambelana netichibelo mthetho lokuthiwa ngema regulations le mithetho ke ngilena leyenda ke ukuthi uhulumende akhone kufunctiona wonkana asebende iParliament ke yase seyakha strategy sayo ke lebuka kokuthi sisasebenda yini tindvo lekufuna sitinake sisasebenda lesinye saso ke kwaba ngiloku ke lesitengako lokula kule strategy lokuthi iParliament kungaba kuhle kokuthi iphumele lesiveni iye yona mathupha leParliament hayi speaker nje yedwana kuta speaker etenalamalungu eParliament bese kusonzelwa kulesive kukhulunyiswane naso kucociswane naso kuvakale nekuthi sive sincintwa yini and ke sikubeke lokho lekusincintako
ukuze ukuthi lamalunga la khona akhoneke ukuphendvula lokuphendvulekako bese lokunye ayakuthatha njalo asayawukubuta kulabo labasebenta ku-executive. Leli veke liphethwe imikhono lemithathu. Kusho ukuthi ngulomkhono we-cabinet noma sithi executive. Bese kuba nemkhono we-legislature. Le legislature ke ngile parliament. Bese kuba nemkhono ke we-judiciary. Le ku-executive ngilaba labathunywa ukuthi bende le delivery even. Kepha ke basuke basebenzisana yonke lemikhono iyasebenzisana. Nemithetho imvamisa icala khona le executive noma ingacala nangala kodwa isikhathi lesiningi icala le executive bese itala parliament seyiyabukwa ke eparliament nase iphasile ke sekuyasetshenzwa ke even bese ke i-judiciary yona ke sengulena ke leteka lawo macala nakukhona lesekusenda singaboni ngekufanana even bese ke soyahamba ke uyobeka indzaba yakho ke kulaba be-judiciary bona ke sebayakhipha ke sijubo kokuthi endzabeni le kanje kufanele ukuthi kume kanje. Sithunywe ngile strategy ke lokudala kini akusho nje ukuthi siyatendela but senda lokhu lesavumelana ngako kule strategy sekusebenta kweparliament. Asambeni siyokhuluma nesive ngiko ke namuhla silakini la sesikhona khona ukuthi sitosebenta kanye kanye. Sijabulile nje nekuva kokuthi kukhona lokuhle le hulumende asatawukwenda esithobelweni lomgwaco nje sowudawakhiwa nathi siwubonile vela uhambeke kepha ke udawakhiwa lokusho kona ukuthi iyasebenta hulumende welive uyasebenta hulumende wembube iyasebenta iparlamente nayo kunaka kokuthi sive siyasitakala yini tihlobo tami side ngaloko ke sisenda ke le strategy sethu sibonisana sase siyathinza ke netihlobo tethu telive ngokuthi maye sifuna kuvakasha lesiveni kepha ke sisaya lesiveni siyadzinga kubambiswana singema stakeholders nasithinza ke leto hlobo telive sithinza leto hlobo telive labanye ke ba responda positive labanye sisebenzisana nabo ngiko nje bakhona nebase Taiwan la sebaninika nelusito lwempilo nakuloku lesitenako nabo bacontributile neparlamente nayo ifakile ema resources ukuthi nikhone ukuthi nasesiqedze kusebenta bese siyadla kuphindze futhi kube khona nemaphaselana lamancane lendawo athatha niye nawe ekhaya nijabule nanifike emakhaya. Ngendlulise kubonga ikakhulukati kumhlonishwa walakhaya. Ngibonga inike sivesa sesithobelweni. Ngibonga ukuthi nikhethe indvodza. Angisho ngoba kuyindvodza ukuthi mhlawumbe ngetakhethwa make cha angisho lokho. Kodwa ngisho ukuthi sibonga ukuthi nikhethe indvodza ledawufike 1 ikunake nakulese ngikhulume ngako kokuthi live liyahlonishwa. Ichubeke live ilihloniphe noma yenda lokho lekwendako yeparlamente kepha ikwende ilandzela inqubo yekusebenta ye-constitution yale live. Kuyasithokozisa ke lokho. Kude umhlonishwa lovimbelekile eparlamente kubuta nanoma nganguyiphi question, nanoma nganguyiphi motion. Kodwa lokumgcoka ngiloko ukuthi nje kufuna kulandzeleke lo mthetho kusendiwa lokho. So ke uyakwenda ke sihlongonyana lokho uyacontributor uyabuta ema questions uyafaka ema motions basekelane nalabanye bahlonishwa lengicabanga ke ukuthi kuyinto lenhle leyo nalokuthi ke siyayibona inhlonipho nasise parliament sasebenta kanye naye kude la ngeke ngambona khona enda lokungakafanele kube kukhona ngingumuntu lokhuluma tindvo ngiconze ngangivele nje ngiyasho. So ke nasikhethela kahle ke kulendlela thina naye lesisebenzisana kahle ngayo singema parliamentarians siyikhanza yinhle sithi ke asitibongele kini kusilethela lijaha lelitawuphindze lifake esandla le parliament nje ungusihlalo naye we portfolio yaka education lelitiko laka education nje bahlonishwa laba sebenta lelitiko laka education baholwa nguye sihlalo wabo. Dinengene tindzaba letinye labathunywa tona ke bahambe bayodisebenta sithi asikudumise lokho mhlonishwa siyabonga kakhulu
asibonge ke wena wedwa sibonga nalesive nalaba losebenza nabo kukhanseli ngoba kusho ukuthi nabo bayakweluleka kokuthi lela uyakhona ungasoneli lesive sasesithobelweni mshayele intandla ke bekunene. Ngicela ke kugcina nganaye le generally ke bantu abami lengimi nje encwadzini lengcwele kunelivesi lelithi ngilaleleni bani labasha kunelivesi encwadzini yaMarko 12 verse 30 na 31 kuthiwa manje kufika lenye indvodza lebe ifundzile ngokwemfundvo yayo kuthiwa beyingummeli kuthiwa ke yafika le ndvodza yaya kuJesu labakwati kuhlola ke bathi beyithi yawumlinga yafike yathi ngimuphi umthetho lomkhulu kunayo yonke imithetho kuthiwa ke Jesu wayiphendula wathi ngulona lothi thanza inkosi uNkulunkulu wakho ngenhlitiyo yakho yonke nangemandla akho onke nangemphefumulo wakho wonke wase uyengeda ke Jesu so uthi ukhona nalomunye umthetho wesibili locishe ufane nalo ngulona ke wona lothi thanza makhelwane njengoba utithanza wena basesithobelweni lokusende saze sasuka le la sisebentela khona nathi sikhethwe sive umuntu ngabe ubhekelela abheke khona kepha ngilokuthi sihlonipha umsebenzi welive siphindze futhi siyasithanza lesive lesithumele eParliament ngiko lokusende sadofika la nikhona khona. It is because of love luthando ke lwenta ukuthi umuntu ubeketelele ilanga noma ngabe liyashisa ngoba lakini kuyashisa ngalala siqhamuka ngakhona akushisa kodwa ulibeketelele ngoba uneluthando loluchutshwa uNkulunkulu la ngemuva kokuthi kufanele sibathanze abantu sikhona la because we love you site ngoba siyanthanda site ngoba siyafuna kuyiParliament kunilalela sinive sithathe letikhalo tenu siyodifaka eParliament akusho ukuthi uthi ungasitshela namuhla bese lesikhalo sifezeka kusasa kodwa uyasitshela sisithathe sihambe siyosimikisa la kufanele khona sisikhulumise khona bese ke labo labafanele sesiyabacela ukuthi bakwende lokuleni kushoko bese ke sekuyendeka lokunye kwako sesikuvile nje sebavele bakukhulumile lokunye ke sitakukhuluma sisakhuluma but ngifuna ukugcizelela ukuthi kuhle ukuthi umuntu wasaphila emhlabeni amthathe uNkulunkulu amthanze ngenhlitiyo yakhe yonke nangemandla akhe onke nangengqondo yakhe yonke lokho kuyawukwenda ukuthi lo munye loseceleni kwakho umbone njenge asset yasimakade umbone njengento lemgcoka leligugu umbone njengento lengakafanele kwedzelelwa kodwa lefanele kunakwa nekuphathwa kahle bese umphatha kahle lo lodudane nawe kuyawukusita bese uphatha kahle labanye noma sowufike enzaweni yekuphatha labanye abantu ngiyacela hlobo tami tasesithobelweni kokuthi kubede umuntu lohlukumeta lomunye kubede umuntu lophatha kabi lomunye kubede umuntu lothi ngoba mina nginemandla kunalo lomunye angisale ngendela phansi lomunye because of lamandla lenginawo singakwendi lokho bantu abasibo bebantu bantu abasibo bemuntu kodwa abantu ngebaNkulunkulu bonke nalomfishane ubuya uNkulunkulu nalomudze ubuya uNkulunkulu nalosidudla ubuya uNkulunkulu naloncama ubuya uNkulunkulu bonke bantu ngebaNkulunkulu and we need to respect people singalimatani kungathi nangabe angiphoqile person A bese ngiyamlimata ngingakwendi lokho ngoba kadze nacala nimphoqa uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu akanibhobodi. Umcondzisi wetinkulumo ubese uniketa lona lithuba kuso lesive sakaMamba ukuthi sikhiphe emanyeva aso sibute siphathise lokho lesifise ukuthi kubukwe ngiyo iParliament ibambisane naye uhulumende wembube. Hey mina nginesikhalo la. Ngifundisa la kakonjwa la. Kunenkinga. Sithe bloho la sithobele lamantini. La emtimbeni. Sithe bloho. Banvana bashiwa ibhasi letulu lekumakhokhwethi beta sebehlangene yawo kutala sikolweni nanthamba amafanele bajike babela letulu laba sewabomahosha siyaniphathisa nje ukuthi manani sicelele bona sakhelele lelibloho sibantu labasha siyasebenza ayikho info lebuhlungu
bobabe basebendile babanjelwa lidlela nifongeni bathi nababanjelwa lidlela nifongeni bathi nabafika ku50 years bathi nabafika ku60 years balithola lidlela nifongeni labo bakhona kuphila impilo ekhaya ichubeke kunetindzaba malunga ami eParliament bahlonishwa bami ngiyanithanda kakhulu ngicabanga ngathi ngasihlongonyane lamhla ngitawugcina kumhlupha kunendzaba yelidlela nifongeni lekuthiwa imali yemaswati seyiyathathwa iyoba impensheli kanti emaswati asane ma plans ithite nganangu 50,000 wakhe lamakhile se uthi lo mfana bantu nangingafika lapha ku50 ngiyithathe le mali ngingakhona kuhamba ngithenge tinkomo ngoba thina emaswati thina ema-Afrika sidepende ekufuyeni noma singayibeka le mali lebhange ayisebenzi kepha mangithenge inkomo ngiyathi thina itala ngeminyaka ingitalela 10,000 so siyaqela kuva namuhla kubahloniswa bami ukuthi ingabe imali yelidlela nifongeni lendzaba lethi iyathathwa seyiyoba impensheli ingabe ikuphi la ikhona khona ibhekephi kepha lesingacela mine ngedwa ngiyacela ukuthi nimalunga eParliament sicela ningayivumi lento le lo wakha lesikhwama sobhuza wathi ukuthi emaswati atawuthi nasapenshelo akhone kuthatha info yawo ihambe iyohlala ekhaya ungakubuki lamuhla lento ngoba wena sewuvele upenshelo uthi kukahle ase ucabangele nangu lo setawusebenta ukuthi yena sengeke lidlela nifongeni lakhe noma bekungathiwa wena sonaye 46 weminyaka but wena sodalitfola lolo na 34 ke shothi ngeke asalitfola yena asebentile anema plans ngale mali yakhe sithi asimbonge uhulumende ekuthenini sibadzala usatile ukuthi kukhona lekumele sinikwe kona lokuyimbasha siyakubonga lokho kakhulu kwedlula sibonge nekwekuthi hulumende ntatintfo wetamile kusentela lawo madanyana lala kuphumelelwe khona ngentansi kwawo sekukhona imisebenzi lesentshetiwe sibona kuphila abantu labadzala kuphila abantu labancane ngekulima leto tilimo kulabo labakhone ukutitfola leto tintfo sithi asikubonge lokho kakhulu sengedlula ekubongeni sekungaba ngiko kucela kulandzela ukuthi sibadzala nje asisaphili nebantu abethu sesiphila nebatukulu lo msindvo webatukulu wempilo yabo ukuthi siyikhulise ngoba boyise sebashiye emhlabeni wenta lembasha lesinikwe yimbube na uhulumende wayo bese kungathi seyincane ngenxa yemsindvo wetinkinga loba khona wekufundzisa abantwana wekondla abantwana lokudla lokudliwako sekudulile nalokwembathwako sekudulile ngiko lesingathi awu siyacela noma sibonga ukuthi awu hulumende wembube angamane abuke bantu labadzala ngoba bama foundation ekuphatha lesive lesisha size sifike lapho khona sithi sesiphila ngaso sesigalela ngaso ngoba umuntu lomdzala anese sonke simo semntwana wazwefika esigabeni lesingiso bengifuna ukucela ukuthi maneni sicelele malunga ethu eParliament babe Silongonyane uyakhumbula ngile ngamcela ngalendzaba yokuthi mane asicele imbasha yabogogo ukuthi ikhuphuke ngoba ithi ifika le mali ibe ingasesiyo yabo labantu labadzala ngenxa yaleti idzingo letiningi lemakhaya
Kwesibili isicelo sami lebenginaso. Naso ngihlale ngimhlupha ngaso baba esilongonyane mana ngathi ufika khulume ngaso le. Le sicelo sami lesithi sicela maneni sicelele bonkosi yami malunga eParliament njengoba sinethembile ukuthi ndashayela umthetho uphasi. Indzaba yokuthi le mali yabo gogo nase lendlela lesikhathi letholakala ngaso ngathi ukhashane lo 60 besicela ke bonkosi ukuthi maneni sicelele simane imane kwehla yehle leminyaka ithi noma bo 50 ngoba asisakhoni lokufika le kulo 60 sikhanza sesiphethwe difo singasakhoni nekuyana semisebentini sibe bedethi imali tekethe ibhedlela kanzi le mali nayo ingaqala ngala ngemuva kancane kulabo 50 noma bo 55. Nginesikhalo lesimatima lokuthi sebelwa abantu tinkomo tethu akwebele lo muntu letinkomo mina nje ngina ayithwe tinkomo tebelwa ngebelwa ngumuntu ahlabe ukhanje ukhiphe ethole walishiya lapha makatholakala lo muntu angene enkantolo uthi uyambona umbone kusasa sola ngaphandle bese uyasangana lokuthi lecala likhulunywe nini nyalo nje ngiva bathi sokunemthetho thina kasiboni lutho nasemehlweni kunemthetho lokuthi akhulume lecala liteke ngekho mine langoneli manje ke uyasangana lokuthi soliteke nabani ngumbone la ngaphandle sahamba kulokushiwo umphathi wami lapha athi asingabhobotani ngente njani nangumuntu sobuya la ngumakhelwane la eceleni kwami udlele ngoma yami akayibhadali akakayithini kodwa soyahamba la ngithengele nemmeli lo munye animal igama labadlala ngalo uthi sowusizisiwe kuthi bese mina nje kufika bese kuthi ungathi ngiyoshisa lesonto lathandaza kulo kuthi usiziswe ini angabuyisi lutho lwami ngiloko lengithi kwekuqala Nkosi yami angubeke bese ngiyabuya ngithi kuna nathi imbuti la kamamba la kaNkonjo ngilanga yami nekulamagengane kodwa ngiphethwe khona kaNkonjo bekunethi imbuti mina nje bekuna 8 wethi imbuti kodwa nyalo ngithi ngina 5 lethi imbuti tiyahamba tiyawela akusebiwa lokuthi phela ngqona be baqala umuntu ukuthi ayidle nyalo ushuba lesibaya sonke ahambe naso mathi ubanjiwe uthenga ummeli sophumile manje kuyathi mina nje kangidida ukuthi lo hulumeni wentana ungathi ufeva kakhulu lamasela ngoba wagathi lembamba ke lamasela nyalo wathinda nje wathi uyalichaya sokubophile wena lo shayele lisela soluwinile lo muntu leqala ngidawucela nje bonkosi malunga amaParliament ukuthi senisishoshisele nangumthetho losuke ubutwa ngibaba embhamali mane usuke ufaka awuvakali kahle mangabe ushayise imoto yemuntu wayilimata inkantolo iyakutekisa licala bese uyayibhadala le moto yemuntu kodwa nangabe webelwe ingomo ubonakala ukuthi nangu uyihlinzile vele wayidayisa bese ubhadala lenkantolo kuphela lo muntu akasayibhadali lengomo yakho manje ngasishoshisela nje ukuthi lo mthetho nakhona lapho sowulungiswe lapho ukuthi umuntu nakabonakele ukuthi uyidlile lengomo naye akabhadale lenkantolo aphinze enteni abhadale nawe indzaba yelibloho ke inkulu kakhulu ngekubuka kwami ke singasola but nemthetho nawo ngicabanga ukuthi awusikahle lo aka disaster masikhuluma ngale libloho kwenteka iminyaka lemibili engcile mangibuka ke mine kufuna ukuthi uchithiyelwe lo mthetho ukuthi nangabe kunesehlakalo eveni kumale letahlakalo tigcogcwe tonke letehlakalo bese kwentiwani bese tilungiswa tonke lo kukhalisa Nkonjwa ukuthi besikhona sehlakalo maybe kuBhenkweni nasemfangatini sentekile lesehlakalo sentiyo kodwa Nkonjwa wente njani
usele makungaba nalomthetho yokuthi nangabe kunesehlakalo bongosi adibukwe tonke tehlakalo dihambe kanye ingasali lenye indzawo isale naleso sehlakalo. Kwesithathu bongosi naku bongosi kwesithathu sine sikamamba bongosi masifa umlando wakadzeni bukhosi bakangwane banika bakamamba ini incwala ukuthi agidze incwala ente konke konjalo kuyinkinga ayikhona lobukhosi bakamamba kukwenta lokho besicela ukuthi mane bayishoshise mane naye bathole lamaphakelo bakamamba ukuthi inkosi yakamamba mane ikhone kwenta letinto kahle Nkosi. Ngicela bantu labadzala kubuta ukuthi ingabe ulumende ubuke njani noma ubuka njani sike saba nesethembiso la sethenjiswa ukuthi sitawakhelwa ipolice station duku kwabonakala kuhamba well vision sathi sisebukile ukuthi mhlambe encenye sitawusitakala mhlambe sitawentelwa lo office sithathe ama passport sithathe ini naku ulumende sewuthethe well vision wafaka emaphoyisa ingabe ipolice station setayithola yini Sithobelweni. Kwesibili ngicela kubuta ukuthi liphakelo lahulumende ngetimoto takhe tekusebenta kuhamba njani. Esithobelweni site ema-ambulance site futhi netimoto tekuphuthumisa emaphoyisa uyawuthola ukuthi kunetinkinga khashane mhlambe emaphoyisa ngasita bakutshele ukuthi kuti imoto sisamela imoto isesiphofaneni. Lokhu sivisa buhlungu kakhulu sisive sasesithobelweni ukuthi sike sive ukuthi uhulumende uyatikhipha timoto tifike iambulance kuthiwe hayi siyethemba nje umgwaqo sodaba khona kuthiwe hayi uyikhiphile uhulumende ambulance ifike le ambulance ibhajo kumbe kubosteki nayibuya la ibuya ihlala umnyaka munye kuthiwe ambulance eyifile sizathu yini ifike yinsha kwathiwa hayi ngoba umgwaqo unje kaningale bayisebenzisa nase ibuya la kithi short say second hand. Kokuqala nje ngicela kubonga speaker nelunga lethu leParliament babe Silongonyane yababonga kakhulu kulala bakwentile. Mina bengivele nje ngikhala kusukela katseni ukuthi hawu nabakithi nje ukuthiwa kunetinkundla phela letinkundla zisebenza kanjani uma bantu bangase bahlanganise phela bete batawukhuluma basho umthetho nabo nakushaya umthetho babito labantu ukukhulunywa kube nje Silongonyane uhamba lola lena afika leParliament ethi sithobela sithi siyabonga kakhulu Nkosi yami Silongonyane siyabonga speaker kulena nikwentile sizichubekani nikwente kwami nje ukubonga kakhulu sebakhulumile lokunye nanze ngifisa ukukhuluma kakhulu kathi nalo usuka lapha njena ukhuluma indzaba lenganga ngayikhuluma ukuthi lenzaba lena ukuthi bese kungeniswa lombutho lapha hayi ukuthi siyawenyanya umbutho siyawufuna ube khona sithwa ngo kodwa nje ke bese siyawuthola ukuthi mhlambe kwentiwe certificate nako konke ema office la siphofaneni kukhashane kude kwekuhamba kude umgwaco siyabonga nje kakhulu ukuthi speaker ni organizer ukuthi vele nithi lapha siyayikhulumisa lenzaba mhlambe kwawa khona ushintsho labakhona. Kwekuqala Nkosi yami lengifuna ukukhala ngako Nkosi yami mina ngithishela ngicela ukuqala ngikhulumele bothishela umthetho Industrial Relations Act uthi thishela umqasha 3 uba umbeka ku probation 3 months noma nje anki 73 months after that now uphenza engage so menta aba permanent. Ngiyacela Nkosi yami Parliament yami lehloniphekile nisahamba manje nisibambisane neTSC lenje ukuthi umuntu utawuphi renewal ama contract toti lomnyama kwakhalela minister ngalanhlangano ku graduate awathina zona 58 years so lu engage ngecontract akusebenzi ku deliver la kusebenze kakhona kanjalo. Ngiyacela Parliament lehloniphekile manje nambe nosibukela kuloko. Kwesibili Nkosi yami kunama services provider lamhla kodwa ngidaqonza ku MTN ngoba SEC saqedza ngaye lama services provider anestyle sekusithathela sekusebela ngesilungu manje kunganakeki ngibekise nje ku MTN mina nje ngakhala naku MP Nkosi yami ngathi uyakhumbula ngeke ukuthi ngidathatha 10 rand ngifake ama minutes lana namhla nyalo nje ngi2 sasa nga2 sebawathethe kodwa abakangiphi labantu futhi angawawini
ngiwathengile athathwa njani la ma-minutes lawo. Le nje ngiyangikhalisa ngiyacela abantu abadala nihambe neParliament noyikhulumisa nibite MTN sesibuyetha ngayisotha njani le ndvo lena iyasilimata. Asike abakaziphi asikawawini sikhipha imali lesisebenta kalukhuni sithenga ama-minutes nemadata kodwa wangakusebenzisi sekuthethwe sekwabo nje bayasebela. Ngicela nje kusebenzisa igama lelo bayasebela. Ingwenyama nje ayikuthandi lokho kwentekako lokho. Kwesithathu lengicela ngena kuko nginayindzaba yana imali lankundleni sengiyagcina ngiyaxolisa Mr Speaker. Kunale mali lapha lethi umthetho wayo uthi kufuna nibe ngi-10 kude niyithole. Angathi mani Nkosi yami Speaker babe na-collect to Parliament net 70 tonke te-Parliament. Le nombolo sengihambe kubebantwini labanenge ngithatha imivo yabo. Inkulu le nombolo ingabe Nkosi yami ngeke inehlise mani ithi 5 nje webantu ngoba banenge labantu abafuna kusebenta amano yabakhama lo 10. Ukhanza kusekudze kakhulu lembili kani 5 webantu nje nalamhle kuseni bengikhuluma nalabanye bathi 5 webantu bona ngabe sebayithatha le mali bayisebentisa bakhanywa ngi10 webantu. Ngiyabonga Mr Speaker. Ngijabula kakhulu lamhla ngikhuluma nebantu labadzala. Ngeke ngibeve bakhuluma emaredweni kodwa lamhla ngibabona nangemehlo. Ngiyabonga bonkosi. Ngitokhumbutela bonkosi ngekuthi kwaphasiswa sibhedlela enzaweni yangumakhwekhweti. Sagcina sikubayile bayophasisa solo nalamhla sisibonde sibhedlela. Ngithi ke Nkosi yami ngidocela ukuthi kungenteka khona sabhaqa khona nimane nisikhuthuludeli. Ngiphenze futhi kwaphasiswa enzaweni yangumakhwekhweti kwaphasiswa lidamu laze lagcina liphuma ngisho emaredweni. Nalo asiliboni ukuthi lingakuphi le lidamu. Kunana imali lesiphiwa ingwenyama yona yaka RDF le kubita ukuthi nibe lishumi kuze niqualify ukuthi ninikwe le mali. Thine ke silibandla ngikhanza ngathi siyancisheka ngoma masifuna ukuthatha le mali as a church ungathi aniwa njengelibandla kani libandla lingilona lelinaka tinsanzane nibafelokati lilekelele uhulumende manje lithatha njengelibandla nje kuthiwa hayi banini nje hayi libandla kani nalomfundisi lokungibabe wala bazalwane akaholi uhulumende akamholeli kube mhlawumbe uyahola ngakungcono naloko nje siyacela ukuthi lokwenani ke lo mfundisi ahole njengabothishela. Kunetinfo leti sivisa buhlungu kubantwana bethu ngoba nangabe ungumtali ubuka umntwana aphila la ngaphandle ahamba esikolweni ubhekela ikusasa uthi ubhekile ukhanze ukuthi lo mntwana esikolweni soqoshiwe sizathu kude imali. Siyabuka ke ukuthi uhulumende wethu eMaswati ushaya muphi umthetho kuthi naleti nzanzane letinganabo batali letifisa kufunza tifunze titehlulekele lapha titehlulekela khona kungabi ukuthi umntwana soyaxoshwa esikolweni. Awube munye lo mthetho lotawugayida labo head teacher esikolweni bo headmaster ukuthi umntwana uxoshwa ngoba kwente njani. Sinenkinga lenkulu yeligwayi mhlambe ngoba abantu labadzala sebahleli phasi sinanaligwayi lesithi electronic cigarettes vape lelikhona kulamalanga. Bekungaba nje kucela kudisha mthetho ukuthi mhlambe basibukele sisalungisa na umthetho lokhankanyako ukuthi nawuvele emehlweni abo basiphasisele wona lona lotawuvimbela leligwayi lesimanje manje lama novel products lesithi vape electronic cigarettes onke lo hlobo leligwayi lelifana nale ngiliphethe silithola la tikolweni leligwayi lelibhenywa abantwana from 9 years siyalibamba leligwayi balibhema. Lugwayi lelakhiwe tinkapane letingekho laven labalikhicita abalifihlile lunuka mnanzi bantwana bathi labanye ukuthi babhema nabasebenzisa lokho. So silithola la tikolweni ke leligwayi leli lesingalwa indlela lesingayisebenzisa kulwa naleligwayi kusibita vele kube nalomthetho othi leligwayi alivinjelwe kungena la eveni simane sicontrol the normal cigarettes lebelivele ikhona than kokuthi sitawuhlaselwa ngileligwayi leli alisebenzisa umejiso leligwayi liyachargiswa
nge-type C charger bantwana basebenzisa lona lo sikhuluma nje labanengi bayagula ngoba kulimata emaphaphu ekucaleni kude umlibalo yayimbili ngaleli gwayileli egameni lekwakha umnotho ngeke sifike nzawo ngaleli gwayileli kubita abantu labatawusha umthetho ucine livinjelwe ekuthengiswa la kangwane lokho sicabathi kungasita egwayini asitholi lutho nasibuka ema-cases egwayini netshwala sakha only 50 million ngeminyaka silive i-profit kuhlanganiswe ligwayi netshwala nase silapha labantu labagula ngaleli gwayi ngeminyaka sispenda 684 million sizama ukulekelela kule tifo asikhoni leli gwayi leli alusithi nzawo so sicela tisha mthetho tisimelele embili liseta lo mthetho nawuvela nje siwuva ngetindlebe siubona ngemehlo sivele siuphasise sitovimbela leli gwayi leli kukabi latikolweni is so bad kukwenta uphathwe siyethi nawubona umntwana asebenza leli gwayi leli ngoba labanye abati ukuthi bayabhema linuka mnanzi leli gwayi leli you feel like udla fruits lona ngekwalo kanti uyabhema lufihliwe so ngicela singayengeki kuleti ngapane letita tithi to investor kangwane tita sipha in tisifakele mandi kube kutobulawa umlibalo embili kumukela ema donors alama tobacco industry kufana nekuthengisa langa siyothenga likhandlela silive. Let us open our minds. Siphasise lo mthetho lotawulwa naleli gwayileli lokungenani siregulate leli gwayile besiladi nakona kuphakanyiswe lenzengo iyeletulu bangayi-afford bantu kume nalokuthengisa stiki ngasinye la ngephandle even the Tobacco Control Act ya 2013 beyingavumi but bantu benda willy nilly lokulandzelako nginama-boxi store landzako lami emangweni lamila nje njengemakhowe asinzawo ngalotshwala lobuhlanyelwa lamangweni. I think we have to deal with that. Sikhone kulungisa lelive asinzawo kutawanza le GBV kwanze bugebengu ngalotshwala ngoba nelBhayibheli lishito Izaka 20 verse 1 kude umlo phatha kahle nasatsakiwe so nangabe kutawanza letzakamizwa kutawubhoka labo GBV kubulawane kwenteke yonke lento le asicontroleni letidzakamizwa sengigcina ngadle isikhathi sakho speaker indzaba yekugembula lo sekungene nalati incingweni nangabe kugenjulwa kude umuntu lova mnanzi nakadliwe imali yakhe umuntu lodliwe imali utawuba munyu azame kuyotishayisa umoya letidzakamizweni tidzakamizwana lokugembula kuyaphekeletelana nawu sibona tinombolo even bantu bathi bulala incumbi yabo madodza nakabhlungu vele utawugcina tibulala 80% wema suicides madodza la even and sing number 2 la veni lamhlabeni ekutibulaleni sihlulwa yiLesotho bantu bathi bulala even laseSwatini tidzakamizwa tihamba embili kubhebhetela lokho nyaloke silekelela letidzakamizwa ngegambling lelatingcingweni ukuthi bantu bagembule badliwe beve ebuhlungu bakwate emakhaya bakwatelane balimatane banganaki nemakhaya abo azameni controller ibe khona lemithetho Nkosi yami letawusekela ikakhulu kuletidzakamizwa lokho ibhili sendleleni ya 2025 ayiphasiswe nayivela ebusweni bethu sovikela lelive ingwenyama ikhalile ngale tifolet indlovukazi yakhala ngetidzakamizwa one of the events asesidileni nako umthetho uyeta ngiyathemba malunga lahloniphekile sathatha tinyathelo siphasise lo mthetho losakhankanya kutosekeleka live siyabonga. Siyakucela Mr Speaker ingwenyama nayitophakamisa ndunankulu yafika yathi kungaqashwa la eveni sekusehlakalo kodwa kubonakala ngathi solokude lokwentekile kuphunga leso sohlakalo siyacela ukuthi manje lelizinga lekungaqashwa lamathuba emisebenzi avulekele noma ngabe ngubani bese siyendlula lapha sinetikolo sinebantwana bayafunza Mr Speaker manje lokubuhlungu baphasa kahle kakhulu manje lokubuhlungu lo mnyango wekungena kuma tertiaries noma ke lokuthola lama scholarships mfishane siyacela ukuthi nimane plan bakithi bangafunzi labantwana bacethe form 5 baphase kahle baphindze babuye batohlala emakhaya sicela ukuthi manje leti scholarship manje tibe khona kuze abantwana nabo babe motivated again esikolweni ngesendlule sicele lapha kunana imali lapha lekuthiwa iRDF ijikeleta kakhulu Mr Speaker noma ningaze nihlangane nibe ngi10 nibe nayo lo 10% lofunekako manje kuthiwa jikani la nibuyelana hambe niye kuphi kuze kuphelele 5 years solo ni-applyile leyo mali leyo nigcine ningakayitholi siyacela ukuthi umane lo mnyango lothiwe kuthiwa le mali leyo akumane phela kube bantu lababili kutafike kusayine babe Khungankhosi kusayine nababekaba sihambe siyositakala singemaswati lokho ukuthi asisita Mr Speaker awu lapha kunanaku
kunelwazana lapha sibonile kukhula bogesi sabona kukhula ini kodwa liholo kulabo labasebentako solo limenza wonye. Siyacela kulabo labasebentako bamane bahambe phela nebakithi manje ikhula nalemali kuze sitokhona ukuchubeka. Kwekugcina Mr Speaker sicela Nkosi yami kunana indzaba yekukhonda. Sicela manje nisisiteni. Itolo umntana Nkosi babegija uthi manje umuntu wesikhulu akakhondi la esikhulwini sakhe kodwa lamuhla sesikhonda khona la khathe esikhulwini kuthiwe kujikijela litshe lapha ingomo uwala kusivise ebhlungu kakhulu. Siyacela malunga ukuthi manje nisilungisele lendzaba yokukhonda iyasilimata ukukhonda ekhathe ensimini yakini ukukhonda ekhathe ekhaya kini kuthiwe ingomo. Awu nabakisi siyamina ngisiyakhala hayi mina ngedwala siyakhala bekunene sikhaliswa kubade luthango lelihlelo siyacabana nje impela asabukani lapha ngendaba yenkomo. Inkomo siyatfaka lapha inkomo sethuphumile setogangela abantu inkomo siyatfaka lapha inkomo sethuphumile setogangela abantu. Siyacela ke mhlonishwa siyakuthuma sithi hamba uyosingqongqothela side luthango ledaladi kude sekuguge lokhu kwethu lapho sikucizelela ngako sekuphelile. Yathi ngajabula uma iParliament nayingasilinga ngalinye nje libhange enkundleni yasesithobeleni libhange ukhona ekubhadarela umfana wasikolo ebhange nje. Lokunye ngiyacela nebafelokati nebantwana tinsanzane tabo babele bebasebendetepa. Yathi ibhlungu lendzaba leyo umhlonishwa ukuwasibhaza ngalendzaba ngaFebruary ngabona bajabula labanye mangibatshela siyayicela lendzaba yabo babela bake basebenta kaTepa bazalwane ibhlungu kulabo maki. Nginekucela kuba bemhlonishwa naligugulo lonke live la kaNgwane labaphethe kwekuthi nathi thine bomake labasingile kude la sibhina ngakhona kungabanjani kwekuthi simane phela live lisibukele iTaiwan iyesite lapha nalapha basilethele nathi inkampani lengaba khona enkundleni esithobelweni siye sibone lapha nalapha sibabone bomake sebasitakala nala sithwala khona indishi simane siyokuma emagedeni etinkampanini kude kithi lenkundla yonke yasesithobelweni noma ungabhekapi la kucala khona ungathi kunelisito maka ngalibhaka libhanisa aphumelele kusesiphofaneni. Ngithi ke bonkosi nami ngidocela ukuthi emafem akasondzele. Inkinga yami ngibona abantu abethu bafela ngale South Africa. Lokufela ngale South Africa sesingwabe kanengi futhi sisatha ungqwaba ngekuthi la kaNgwane uye kuthiwe kunemigodi leneligolidi kuthiwe isebekiwe. Labantwana ngaba bayi le South Africa bawufela khona bathola umsebenzi thina nje sikhule besibalekele eJozi size sithole kuphila. Manje abantu abethu bayafa kude imisebenzi bayafunza bakhekhemka latigangeni bayaboshwa bayabulawa bayabhanjwa nje babhaqabulwa badrive ngale bayabulawa. Lokwe unyebo Nkosi ngikhala ngekuthi mina ngikhule ngenkomo inkomo ngathi uthi ngibabe namake lamadlelweni sibulawa ngirantayi kude tjani tingoma tidli lutho ongatifaka la idlelweni kude letikudlako. Manje kusho ukuthi eMaswati umcebo wawo inkomo kude la iphila khona ngurantayi. Ngendlule linyeva lami ngikhala nganamaphoyisa lahlawulisa timoto imali la indleleni kodwa irevenue ikhona uthi lokho Nkosi yami bahlonishwa mbani nosikhalela ukuthi kuthi imali ehlala ikhona lebhadaliswa letimoto la indleleni. Ngicela bahlonishwa tinduna tembuso nimane nisiyele Nkosi yami niyosihlalela phasi nisicelele etikweni letefundvo selike livakashele la tikolweni ngasinye isikolo kunento lesalela emuva etikolweni tasedolobheni nasemakhaya bayaphasa abantwana bayafunza but abakhona ukungena ema-universities sizathu kunema-appliances noma mhlawumbe tintfo tsiteni letishodako la sikolweni ema-science laboratories wakhanza a-empty kude ama-pre-vocational subjects nako konke letintfo letingabasita nasebacedzile bangakhoni kuya kuma-facilities. Siyacela nje limane litiko livakashele la tikolweni kuze labantwana noma ngabe mhlawumbe abakaphumeleli khona ukutiphilisa ngekushisela mhlawumbe ngekubata tigodvo athola imali. Nkosi. Sikhalo sami kukhalela nabo abantu laba etimayeni nami lengacala ngabo 62 sahamba tibhedlela taba 8 kwathiwa sine TB wathi okugcina waka 9 wathi sine TB etimvuti
take tehla intimvuthu emgodzini wasikasibhadalwa lapho kuthe nje imali lesiyitholako kuthi asasehla nenivuthu sicela umbuso kusibukele akuthola netalukati nathi nje tila tafelwa ngemadoda le nalakhaya kuthe letikutholako imali ithathwa ngintombela nje nayisuka le kuntangintombela ithathwa ngilomunye nje longatiwe akene sibukele lapho nalamaphoyisa lasibonke lamalanga landleleni. Umcondzisi wetinkulumo uphinze wabuya netimphendvulo akanye nendvuna yetiko letinkhundla umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini. Bahlonishwa nje loba lapha babhale ama notes babhalela ukuthi badokuthatha ke lebenikusho bese ke bayokubuta ke noma ke bathume hulumende lokulesithi executive noma ke icabinet kokuthi iyolungisa naku lokukhulunywe ngilesive babe nje losuka la babemamba angisathi noma uthenga umcengane noma ngincengane khona lapho nje mcengane lenza baye TB kanukhona nalomunye lokhulume ngalenza baya kaTepa iParliament emalangeni laphelile yakhel committee nakulesithi iselect committee sho ukuthi bayashukumise emotion base bakhal committee le madoda nabomake lasikhombisa bathi basafuna kuyotihlolela lendzaba le ukuthi ikuphi ibanjwe kuphi yini inkinga le mali yalamaswati labe sebente timayini ikuphi mbambambamba so ke leli committee lisehambile ke lisaye kuyoyisebenta lendzaba litawubuya nibolandzelela eParliament ngoba iParliament seyiyalaleleka nje naselicingweni lwakho nibolandzelela naseyibuyile le committee seyibuye nale report kokuthi babuya nani lokusho ukuthi lendzaba yenu iyakhulunywa vele. Babe Dlamini ukhuluma ngendzaba yemakhono awu ngiyethemba ukuthi vele siyakwati sisive siyakwati futhi singihulumende nebahlonishwa ukhulume ngemakhono wakhuluma nangema labs ladzingekako ngicalele ekugcine nje ngikhuphuka nako ngakweca lokulungele nini ebahlonishwa ukuthi nikukhulumisa lokunye besikuthatha tihlobo tami njengoba sengishito kanzi lona lokucalile ukhulume ngelibloho nalomunye wamnanatela kokuthi kudzingeka libloho ngiyethemba ukuthi umhlonishwa nenkundla maybe batakunaka lokho kudependa ke ukuthi leli bloho lingakanani uma ngabe kungasilo libloho lelikhulu kakhulu mhlawumbe ningabukisana enkundleni council kokuthi ningayisupporta njani leyo project through lo hlangothi lwahulumende lwaka micro project ningabukisana ukuthi ningete naku shukumisa yini ngalapho nangabe kungasi project lenkulu kodwa nangabe kuyi project lenkulu seniyawuvele nikumikise ngalawo ma questions endvuneni yetemigwaco even babe lolandzele wesibili ukhulumise indzaba ye sikuvile simvile ukuthi uthini kunesishukumiso sana indzaba yakadlela Ndvongeni yokuthi kunjani sale liguqulo adlela Ndvongeni kuba yipension labanye ke bathi akube yipension labanye bathi alimeli njengoba linjalo simve ngathi uthi babe alimeli njengoba linjalo lisakhulunyiswa ke kusho ukuthi niyabaphathisa abahlonishwa kuloko babe mamba lolandzele wesithathu ukhulume ngendzaba yekuthi kungaba njani ukuthi imali yabogogo isale phela ibukwa ukuthi yenyuke nembala babe mamba uteka yona neParliament nangabe niyalandzela nayikhulumisa emaphakelo ikhulumisile kabandi izama kucelela sive ukuthi le mali yabogogo ayisale yenyuka yethembisa ke indvuna yetemafa lese cabinet yathi kulomnyaka lo lesiya kuwo itawuzama kubuka ukuthi bogogo banganyuselwa kangakanani so ke siyethemba ukuthi indzaba lenakiwe njengoba vele bahlonishwa bayikhulumisa ngiyethemba nabone eParliament kwaze kwaba nema-tension nyanyana nje nakukhulunyiswa leyo ndzaba leyo waphindze wacela ke umlomdzala ukuthi indzaba yemadamu ungathi angaba ngilandzako sikuthethe ke lokho sihamba nako sikuvile ukuthi niyakucela lokho kanzi make lavilakati Shongwe yena ukhulume ngekuthi kungaba njani ukuthi leminyaka yekupensionelwa
isalincipha isuke la ku-60 years ibuye lapha ku-50. Awu sikuvile nako kwethu ukuthatha nje siyawukukhulumisa, kepha ke sikhumbuleke phela ukuthi angeke kube lidlazana lelingaguqula lokho, ngoba kuthinta cishe emaswati onke. Kungaya ngekuthi nje kuvunyelwana ngekuthini, kambe vele mhlawumbe kungasita yini ukuthi kuvule imisebenzi baphume labanye emisebenzini sekuyawubonakala khona kusakhulunyiswana. Babembhamali ke yena ukhulumise indzaba yekwebiwa kwetinkomo, washo ukuthi hawu bantu bayaganga ngetinkomo tethu, bangena enkantolo kusasa sebaphumile lebangakuva kahle ke. Kusho ukuthi ke lana babe bekathi ngalamafishane bahlonishwa asibuke indzaba yethu sokuqinisa njani lo mthetho lo waloko, ukuze ukuthi mhlawumbe umuntu nakagangile le punishment ibe inkudlwanyana, bangangeni nje namuhla kusasa sebaphumile. Babenhleko wathi ke yena uyasuggesta ukuthi nangabe bengilahlekelwe, watholakala lo muntu lebengilahlekelwe lothathelo lutho lwami, akathi noma asachajiwe phela tinkantolo, bese ke so uphinzwe uyamnika lo mnikati walona lokumlahlekele, mhlawumbe encenye bekangebele inkomo, watholakala waboshwa, akabhadare le nkomo yami mina langebele, ngoba naku phela kutholakele ukuthi nangu lo muntu longebele. Uyasuggesta ke naye siyakuthatha. Waseke so uthi tehlakalo ke tibobuka tindzawo tonke, kungabe sekuvakala ukuthi kusitiwe ngala kodwa ngala kakasito. Ngiyanikhumbuta nje bahlonishwa. Inkosi ke lenye ke indzaba la ifakile nduna yetinkundla yakho ke le. Ngulendzaba yekuthi kungaba njani ukuthi nakwendiwe emaphakelo ngalanga kaMamba, ngoba khona kunenkosi yakaMamba. Usale kuba khona liphakelo la ngala. Induna yetinkundla ke ngidayinika lithuba iphendvule leyo ukuthi kambe vele kungendeka yini into le kanjani. Babegwebu wathi cha kudzingeka ipolice station lapha kanjalo netimotolo, kungaba iambulance, kungaba timoto tekusebenta wona emaphoyisa. Babengamphalala awubongile nje babengamphalala, abonga kakhulu lokuthi iParliamente isonzele itokhuluma nesive. Babehlanze wakhalela bothishela ikakhulukati ngendzaba yema contract. Kodwa ke iParliamente lokhu tihlobo tami sayikukhulumise emahlandla, imcela uhulumende, icela induna yaka education ngokuthi ayikulungise lokho. And uhulumende so umemetele emahlandla eParliamente ngokuthi betama ukuthi vele bothishela bonke basale baba permanent, kungabi ngiloko ukuthi kukhona laba kuma contract. So iyasetshenzwa manje kwakhanzakala ukuthi bese baba nengakhulu labothishela laba kuma contracts, akukhonakali ke kubuvele ubaguqule nje bonke masinyane usale ubenta baba permanent. Bathathwa ke kancane kancane bagcwalise letikhala dalala sekudzingeka laba permanent khona, and kuyasetshenzwa lokho leto ndzaba leto. Imbuto lengibuto yona wekucala ngibutwe ngeliphakelo lebukhosi bakaMamba. Cha bekunene litawufika liphakelo leti kwenetinkhundla lesikusebentayo kulamalanga. Nasicela emaphakelo lathi lemiphakathi yenkosi yonke noma imphakathi ekhona kulelive akube khona emaphakelo abanikwa wona batokhona kusebenzana lesive lele bakaMamba basekhathi kuloko. Asisho ke lokuthi live alisilelime kahle timalini, kungendeka ukhanze ukuthi kuthatha iminyaka lokho ukuthi kwenteke, kodwa liqiniso lithi hulumende through litiwe tinkhundla selivele kubonile ukuthi kumcoka lokuthi le emiphakathini abe khona amaphakelo lamancane la ngenda ukuthi lo mphakathi ukhone kusebenta kuze ukuthi ukhone kusala amaswati. Indzaba ngithumi yona speaker police post noma police station ngicela kuyiphendula uma iletikweni lami nayo yendlu ya World Vision. Lokwendekako nakuhamba World Vision emangweni sine memorandum of understanding na World Vision silitiwe tinkhundla uthi masakahamba emangweni etetikweni athi sengiyahamba bese letakhiwo utinika litiko utishiya lakithi
bese thina siyale emangweni siyabuta lo mango ukuthi wona i-priority yawo yini lo cabanga singasebenza khona bese ke sebayahlela abantu ukuthi yini labangayenta ngale takhiwo nani ke ngethemba lokuthi ukuthi kwendeka kanjalo bomamba ngiyacabanga ukuthi kwendeka kanjalo but liqiniso akusithi letikweni noma ke le vision lesisho ukuthi akwendiwe i-police station noma kwendiwe ini angiqhubekeke ngisho lokuthi kodwa noma kunjalo uthi mina abakhona le-police station igcina kwakho nganye ilanga into abakhona i-police station ngoba sevele ikhona sekuthi ikhule igcine sengilenkulu kahle into abakhona vele njengoba sevele icala ikhona bekunene indzaba ye-service delivery yama-passport itifiketi ukuthi kusonzele kubantu kukhona sikwentako silitiko kulamalanga nje sisukumise luhlelo lokuthi sakhele tinkundla telive tibe ngiletinkulu letilungele ukuthi yonke iservice leliyifunako luSwati alikhanze enkundleni imbobo emhlaba sikhutalo nalwandle lokuthi ihlala solo yawuthekele emaveni ithekela imicondvo ithekela lusito ukuthi kungenteka kanjani angisho ke lokuthi wekunene uthela amalanga laphelile waya kulelinye live eAzerbaijan lapho khona afike wabona lenye indlela yokusebenta wase uyasithuma kunene khona le njengoba besimphekete lesambe naye wase uyasithuma sinedindvuna etifanele indvuna ka Home Affairs nendvuna ka ICT wathi asivele le model siyithathe siyawuyenda eveni laKangwane le model ke ithi ngoba kuyadura akhatakhiwo lonke le live ngesikhathi sinye nyalo ke silitiko etinkundla simzena uhulumende wonke sitawakha takhiwo etinkundleni etitsite ngabekisa bese sekuthengwa amabhasi emabhasi encema yakathi kuthengwa amavela khona amabhasi ayaconvectwa afakwa labo wifi everything afakwa ama computer la ema desktop lemabhasi asilanzelele imimangweni yethu asimikisele service center la ne service khona uthi uhamba la ndleleni ube sovela ucala apply passport bakhona abantwana abayinthenako nabaqashiwe bayakusita ukuthi gcwalisa la chafatha la gogo asichafathe la gogo bise naliphepha nali afakwe amaphepha na ufika le station se service delivery ukhanza la kunema service khona ukhanza sevele ipassport yakho icaliwe kusenjetwa noma sekushuthe kuphela uyashutha alipheli hour buyele emva ekhaya wekunene usithumelo kulamalanga lokuthi asesikubuke lokuthi silive ungasebenzela njani ngoba kwakhatha akhiwo kungenteka kusiminyaka leminingi kakhulu sakhatha akhiwo kodwa nangabe kungaquality imbalwa bese kuyacala kuyasenjetwa lokuthi enda ukuthi umsento ube lula indzaba RDF ngicina ngayo RDF bekunene seniphathisile siyeva silitiko sitawuvele simasebenta sikunake nekushito lokukhulu kakhulu lokuthi iParliament yale nithumile bomhlonishwa Silongonyane ivele yahlala ensanyeni yakubamba ngempimbo vele ngindvuna etinkundla yathi emhlonishwa lo mthetho weRDF sowunemalanga semdzala wa2015 lama regulations akasalungeli live bantu akusasiko lokuhlangana bebanengi kungaba njani lokuthi seniwubukete lelitiko lokuthi uamendwe kuze kuthi uvumele lokufunwa ngamaSwati yebo ke kunengicabanga sicabange kufanana sonke but leqiniso lakhona ngilokuthi lo mnyaka losetulo timali ema regulations asavele asestagini lesijake kugcinene ngeke uphele le financial year le iParliament engakawaphasisi ema regulations aRDF lamasha lesethemba ukuthi bahlonishwa ngoba ngibo labanikwe emandla ekuphasa imithetho eParliament bayawuvele la lo mthetho nasofika eParliament baphasise lo kufunwa ngilabantu asisho ke lokuthi dikhona amanye betikhona intolo letingasasebenzi lamalanga sikhona sikwendako silitiko kuzama sitibuye lekufaka ekhatsi ipoverty alleviation or poverty reduction fund lesikhwama leso ngilebe sinika leSwati ngalinye imali ukuthi liyosebenza manje ke maSwati ngiba ngamaSwati angaba sasihlonipha lesikhwama kahle ayithatha le mali lamane ngangayibuyisi besasebenta ke tikweni ukuthi nemali ibuya kanjani angisho bekunene ukuthi lene ngiseyibuyile ngetulu kwahafu kwale mali yathathwa seyibuyile lesi kusebenta konyalo ngema regulations wacedzile kuwenda lasafakwe tipanela tiqinise lokuthi le mali ungende ukuthi imali ungasayibuyisa leke lama regulations zawona wasavela ku advanced stage siyethemba ukuthi nawo ungena eParliament into finance ngoba savela ku finance minister itawalethe eParliament bese iyasiphakela imali yekuthi sikhona into oboleka futhi noma bewedvana ukhona ukuboleka umuntu omusha wende ibusiness kulama regulations ke lesikufakile kumcoka sifakele ukuthi
akungabi imali elivelonke nakasinika Minister Finance le mali inkundla ngenkundla ayibe nemali yayo njengaka RDF khona nabe esithobelweni aniyibhadari le mali kuma esithobelweni singayitholi imali but enkwene la sihleleke khona sibhadala khona kwelede sine siqhubeke siboleke siqhubeke sisebenzele sikhoma siyabonga kakhulu Mr Speaker. Lilunga lephalamende lenkundla yasemayiwane umhlonishwa Sicelo Dlamini nelilunga lephalamende lenkundla yaselugongolweni umhlonishwa Joseph Soza nabo bavusele kulesive sesithobela bacela ukuthi lesive silisekele libandla lenkundla lisenda umsebenzi walo. Lo mhlonishwa wenu encenye wena awumkhethanga encenye kuze kube namhla solo uyamenyanya but lokusala ngumhlonishwa wenu utaba ngumhlonishwa kuze kube nge2028 futhi kungendana 2028 enze uyafuna noma ufuni naku lo bhekthi ukwende nyalo ngilosinomhlonishwa wethu lo sihlongonyana naleli bandla lakhe lenkundla umkhuthade umthandazele nakwendeka umsole ukuthi ufuna kumnika lithuba lekuthi alungise ngesikhathi umshayela tandla esihlongonyana asifake enfeni sikuphi indlela yakho ekumbambisa angitsikami esihlongonyana sendeni kanje hayi lapha lothi hawu sakhetha nje zihambe ebloweni eceleni wena nje lokuhlalele ngilokusola ukhohle ukuthi nalo sihlongonyane ulingana lo mfana wavundla siswini sakho lokukhetha lokusho kunamhlonishwa khunga Nkosi lokuthi uyamkhetha uphindze uyamkhokha into senjalo solonikhala njengoba indaba esolonendani nifundzisa basilenza nje thina nalo minister wetinkundla because basibonile itolothi sendeni asengitshele nana isecret Mr Speaker akantsheli ngani ukuthi sekwesithathu akhethwa lenkundleni yakhe yespeak nguwe ke lespeak isolo kuletinto thamba lespeak lenkundleni yakhe ngiko basolo bathi hayi hamba by cash buyela by cash Sengisho ukuthi ke bantu babenkosi bala nani sive sala inkundleni nakhohlwa sihlongonyane ndaphindze ngiqalele phansi niye preschool akasekho preschool sihlongonyane sethi yaflowa letinto uthi ngale ngitshela iqiniso nako uthi ngale nyela ngasikhuluma ngendzaba eliblo nami libalekile le masikhathi tilwa letimvula timvula titsathe amablo uthi uyathi kuneblo la ngithembisile baka disaster bathi boye ngakhe sengiyalibona iblo uthi na le blo athi akhala ngalo umhlonishwa sihlongonyane namuhla sephinze bakhala so walikhuluma lenzaba le blo bomamba neva Iphalamende yelive lokuthi imbunga tiholwa ngumengameli wetimbunga imbunga Lindiwe Dlamini indlu yabayesikhulu iholwa ngumcondzisi wetinkulumo umhlonishwa Jabulani Mabuza mabhalane wephalamende Benedict Xaba kanye neti70 tayo iphalamende ngaphansi kwalolu hlelo lekumikisa iphalamende kubantu itawuchubeka ihambele tinkhundla nemimango kuto tonke tifundza telive ingani phela iphalamende yelive isebentela ebaleni imbandzakanya lonke eliswati ekushayweni kwemitsetfo yelive ihamba ngeligalelo lankwe